Kumshibanta naka program aspirational district but aspirational blocks jong ke NITI ayok ban itho ban le burom mi kinong tray ba khmat ki balala ban pen urlong ye kimat kumbalabo de ke NITI ayok naka benta kari bhoy aspirational district but aspirational blocks Kibor Penyat District jong kari bhoy menta kasngi kashitarik unailar kilala ban penlong ye ka sampurnata abhiyan saman samaro hamadan NSCA paham sim nongpo Hakani kesngi lawan bandon bentalang do ba plastun tensong usembut menteri rangpa kajala kumukongsan haka jingadon ringkat lang kisaungut kemeli karibhoi bakentup yu ba miril bon sim emeli kanongpo ba sostenus sotun emeli kajirang ba Charles Marngar emeli kamauti ba Dr. Celestin Dingdo emeli ka umsning Bat Lasaki Langru do Deputy Commissioner Karibhoy Abilash Baranwal IAS ki he officer na kitanak terikam sorkar beper lembek kinong teri Asha bat agan wadi. Hakani kesngi la samru ikisernot bagi khusnam shi kinong teri ki bakmat kum kadak jong kajing itu ikajing teri shitom jongki na kabenta ke emlang salang. Hakani kesngi na kaliang ba prestun tensong sembut menteri rangpa kajala ulapli pai baru ya akan syahat kabaan penlong kumbashita yau lenter kum shibenta ban kershan bat ban yarap pikiriu seng kam shimet. Bat kata kolom ban congratulate yang bisa sisit pat kam tam hang ni kilong kami ngai ki bat tre sitom met bat mensi bangin la ya kaban create ya ka history hakini ki lightly ki department gawai lengba jong ka social welfare ICDS kabaar lengba jong ka education bat kabalay lengba jong ka agriculture ngai kublay shibune ya ki officers habok a district bat iginong tray haki department jong ka district ki baper ka jingya tray sitop ilala ya kaban poy syakathong banaka hnreu teli kamat kabaka niti ayo kalabo lai teli ngilala banpoy syakathong kam tamne hakawedei bat kilong kami kiba armet kan mau bah ka government ka state government ngila sim yik initiative nadu hajar katra bat menta terte ban ngan yathu yapi ba kajing klan jong kilong bi hakapor bakha hakapor bapun kala nang duna hangni hapo kajela kajogi bat ya kajing klat kajongki ngilala ban penhiar haduk kata hakabangan next kem satang katu katni teligis nem nang ni syakman ngila ya kaban penpoy syaka 0% bat kani kalong day da kajing tray sitom lang jompi paro kum kilong kami ki volunteers kibayat haki ying kisem haki snong kitau bat kumju haka blok bat ka district hi barok away tinga kwa ban ai kublay namar kata ya phi barok haka jing sisa ka jing ai jongi ka certificate na kamta jong phi
kampat ya rekat dor bat ikam giba pilale man gasngi tenrei nakaliang jomni ka government ka special recognition ka bengi Asia pi bat nginang ya trei sitom langru rengkat ban rat ia kini kijing ban rat ia kini kijing tunjuk kijing ele bat kinong shun kibawan hapo ka district ka jongpi bat kumjuru hapo ka jela jongi barok kawai te kilong kami bai it khot jong ka SSG ka government ka dor rengkat bat pi tongin ya trei sitom lang yakini ki por ke bandangwan bun ki social activities ki banagaliang jok state pat ka central government ka bangila initiate kasa menta sa haki district bat haki block bat ka bakadu haki snong gitau jongi bangin penrung ha ki tliu ying jong ki pajba jong ke jela megala jongi barokawi ngasku tenat sibun baka dega district ke jompi ka bengi ong ka aspirational ribhoi district kalakiu bunsha haki benta taron mensua ka dega jiksisha baka district ribhoi ka khamsa de rengai i ba menta ka jingkela kalabon banyo i ya ka jingbit ka jingbiam ka jingroi ka jingpa haki benta ki ba pher ban nakaliang jongi ka sarkar nginum thia nginya trei sitom rengkat ro bat kinomai khmat pai jompi kibadon lang menta nginya trei sitom nginya du thia nginya du den khnang baka diga district ke jompi haka bakadu kanlong ka district ka ba paudam hapo ka jela mikla jongi barokawi But ikong salina lindo